Uživajte kao nikada do sada. Za sve ljubitelje terenske vožnje i prirode. Idealni u svakoj prilici. ATV vozila vrhunskog kvaliteta i dizajna. Garancija 2 godine. Za pravna lica i poljoprivredna gazdinstva povraćaj PDV-a. Posjetite naš salon skutera i ATV vozila u Beogradu, Lazarevački drum 17. PEP, sve sami jasovi. Osnovne studije, master studije, studiranje na daljinu. Napravi iskorak u karijeri. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Exakta, konsultantska kompanija koja sarađuje sa malim i srednjim preduzećima, razvija njihove mogućnosti i rešava im izazove u poslovanju. Naši stručnjaci donose raznoliku ekspertizu u domenu menadžmenta i IT konsultinga, radeći po jedinstvenom i inovativnom modelu za svakog klijenta, sa ciljem da im pomognemo da naprave značajna i trajna poboljšanja u svom poslovanju. Mi živimo lokalizaciju i prenosimo na svoje klijente najbolje iz Srbije. Najbolje iz Srbije. Nije me niko dogovorio, to je iz detinjskih dečkih dana, kad sam bio klinac. Zvezda kao ime i kao klub zapala mi je u oko. Ja sam volao da igram fudbal u školskom dvorištu ispred zgrade, tako da je prvi pik bio, tako da kažem, Crvena zvezda. Pa vidite, mislim da nije me gotovo niko nagovorio. Ja sam možda jedini partizanovac bio negdje u mojoj familiji, svi su bili zvezdaši, tako da ja sam negdje jedini. Jednostavno, u to vreme, kao i sada, dva naša najveća kluba su negdje, ajde da kažem, bili prioritet ko će za koga navijati, tako da sam se ja negdje opredelio za Partizan. Iskreno da vam kažem, ne znam iz kog razloga, ali nisam imao nikakav utjecaj sa strane, jer kažem, oko mene su većina bili zvezdaši. Pa ne sjećam se kad sam gledao prvi put Crvenu zvezdu, prvi tim, odnosno kao dete sam potpisao taj stipendijski ugovor, imao sam 14-15 godina. Ne sjećam se koja je to bila prva utakmica, ali moja prva impresija je bila tada ušavši na Marakanu, na stadion, impresivan, tako da mi je bilo stvarno oduševljenje veliko. Pre toga sam također kao klinac gledao utakmicu na stadionu NA, ne znam koja je to godina bila, ali kad dođete tako na taj stadion, dete, normalno da se oduševite. Prvi put sam na utakmici Partizana bio, mislim da je to bila neka u to vreme utakmica Kupa UEFA. Ne mogu tačno da se setim, ali tada sam prvi put bio na stadionu Partizana uživo. Već sam, da kažem, bio igrač Slobode iz Užica u to vreme, znači nekih 19-20 godina sam imao i tada sam prvi put bio, da kažem, uživo na stadionu Partizana gledajući jednu Partizanovu utakmicu. Obično je to bilo, pošto sam ja rođen u Novoj Varoši, najviše smo gledali utakmice preko televizije kada je igrao Partizan i ostali naši klubovi, ali kažem, prvi put uživo na stadionu Partizana, mislim da je to bila jedna utakmica Kupa UEFA i Partizan je stvarno tada imao jedan možda izvanredan tim koji je, mislim, te sezone dogurao čak negde da li je to bilo polufinale, četvrtfinale Kupa UEFA, ne mogu sad tačno setim, ali znam da su igrali stvarno fantastično. Pa ja obično gledam gore sa zapadne tribine, iz lože gledam. Tamo sam obično gde je i upravo Crvene zvezde, znači gore na spratu, tako da kažem, tako da svaku utakmicu odatle gledam. Pa zavisi, ali obično sa istoka. Kada idem na stadion Partizana, nekako mi je najbolji pogled sa te strane, naročito kada su sada napravili, da kažem, te neke lože gore na istoku, mislim da je to negdje
najbolja pozicija za gledanje utakmice, nekako se najkomfornije osjećam i eto, zadnji put sam sada protiv Nice gledao sa zapada, ali kažem, uvijek sam u principu gledao sa istoka. Pa imam, kako da ne, i to puno prijatelja imam. Ne samo kao igrač, ne, kasnije kao i trener i sad radeći u Fudbalskom savezu Srbije. Mislim, mnogo dodira sam imao sa Partizanovcima, jako dobar odnos, prijateljski odnos, da ne pominjem s kim, sa Vukutićem kojim sam također, Mocom Vukutićem s kojim sam radio također u reprezentaciji Srbije, odnosno Jugoslavije također. Pa počeš je tog kadra koji je došao iz Partizana, tu je sa Bjekovićem, Dubakovićem, mislim, od tih bivših igrača sa Stojkovićem također, Nenadom. Tako da, da ne nabrajam sada sa Prekazijem također, da se viđam po gradu i popijemo i kaficu i popričamo. Tako da, dosta prijatelja imam iz protivničkog tabora, tako da kažem. Pa imam i mnogo prijatelja zvezdaša. To je, da kažem, jedna zdravo prijateljstvo, pre svega sa navijačke strane gledišta, jer niko od nas nije nešto pretjerano opterećen, možemo da kažemo, iako živimo u nekom, da kažem, možda drugom vremenu, niko nije opterećen previše tim navijanjem, onako šalimo se, pričamo, mislim da svako ima pravo na neki svoj izbor, da navija za klub za koji hoće i negdje ta, da kažem, zdrava atmosfera i poželjna, pre svega u ovoj situaciji u kojoj sada živimo, gdje mnogo toga nije dobro. Ja mislim da je rivalstvo jedna zdrava stvar, jedna pozitivna stvar ako je zdravo. Međutim, nažalost, u zadnje vreme prisutujem nekim situacijama gdje to rivalstvo negdje neki ljudi žele da pokvare, tako da ja stvarno među zvezdašima imam mnogo prijatelja i bivših igrača i čak ljudi koji su, da kažem, obični navijači. Pa posebno pamtim možda eventualno prvi derbi na Marakani. U ono vreme ušao sam prvi tim Crvene zvezde imajući 17 godina. Taj derbi se sećam zato što je bio moj prvi derbi gdje sam također dao gol. Negativno sećanje eventualno zbog rezultata. Ali kad setem Ćurkovića u stalnom govorim, sećam se onog gola kad ti je došao i dao ti gol na drugoj stativi. A on mi normalno kaže, simpatično, kaže, pustio sam te, kaže, da daš gol. Ta smo izgubili na nesreći 2-1, a i to je prva utakmica, prvi derbi kojega se nikad ne zaboraviti. Pa mislim da je to negdje svima i ostalo, baš ta neka utakmica možda mislim da je to bilo protiv Glasgow Rangersa. Mislim da je to bilo protiv Glasgow Rangersa, kada je Partizan, da li je bilo 5-4, kada je Partizan pobedio. Mislim da je to, taj dvomeč je bio možda jedan od, kada je, eto, skoro sam to negdje gledao, kada je Partizan izgubio, ali je taj četvrti gol odveo Šćepović, odveo Partizan u dalje. Mislim da je to stvarno bila jedna ludnica u tom trenutku, dati toliko golova, takva utakmica sa toliko kvaliteta, toliko neizvjesnosti do samog kraja. Mislim da je Golac tada bio trener. Možda je to jedna od najboljih utakmica i najbolji dvomeč, možemo tako da kažemo, čak i u istoriji Partizana, nešto što je ostalo onako zapisano kao jedan fantastičan rezultat. Pa svi generacije, pa mnogo dobrih igrača, mnogo zvezda i legendi je u istoriji kluba imala. Tako da je sigurno da odskače Dragan Džajić od svih njih, ali mnogo legendi je tu prošlo, mnogo imena je fudbalskih sa pedigreom i značajnom fudbalskom karijerom. Tako da ne nabrajam sad imena. Počeo Šekija, Bore Kostića, pa ona generacija, Pravi Komitić, pa dobro do ova generacija da sam ja upao, počeo od Džaje, pa Kuleta, Dujkovića. Šta da vam kažem, mislim, sve su ta imena bila neka koja su mi ostala u jako dobrom sećanju. U toj generaciji sam ja i upao kao igrač i tako. Mnogo legendi je bilo i u ona vremena Crvene zvezde. Pa dobro, ja mislim jedan od sigurno najvećih je Moca Vukotić. Mislim da je čovjek stvarno legenda. Imao sam tu sreću da ga kasnije, ne u toku njegove igračke karijere, nego kasnije posle toga upoznam i kao čovjeka. Mislim da je u kompletu, da kažem, jedan od najvećih u istoriji Partizana, ako ne i najveći, neko ko je stvarno jedna istinska legenda, pre svega i kao igrač i kao čovjek. Mislim, ono što imao sam sreću da sam sarađivao njih kao repstivac već. On je bio pomoćni trener u repstaciji, tako da stvarno jedan fantastičan čovjek kao ličnost u svakom pogledu. Mislim da je stvarno jedna velika legenda. Od Partizanovaca uvijek sam simpatisao Mocu Vukotića. Zbog načina njegove igre, kako je znao da isprovocira faul, kako je radio za ekipu, nepredvidljiv igrač.
niskog rasta, tako da sam ga uvijek simpatizirao, sam ga cenio. Normalno da u Partizanu također ima mnogo dobrih igrača, ali ovako, gledajući sada s polja, mislim, oca mi je ovako uvijek bio simpatičan. Pa od igrača Zvezde, evo ja sada sarađujem na primjer sa Draganom Stojkovićem. Imao sam to zadovoljstvo da igram s njim u reprezentaciji i mislim da je stvarno Pixi, ako ne najbolji, sigurno jedan od najboljih srpskih fudbalera. Za mene je najbolji svih vremena, ali kažem, takav talent koji on imao, tu crtu liderstva na terenu koju on pokazivao, jer on meni bio kapitan u reprezentaciji, tako da znam ga odlično i mislim da stvarno zaslužuje, da kažem, taj epitet možda najboljeg srpskog igrača u istoriji. Pa svi su zvezdaši, počeši od moje dece, tako da su svi zvezdaši, nema tu iznimke. Pa većina njih navija negde za Partizan, mislim, ne zbog mene, nego eto, ja sam se malo uvek, da kažem, možda i potrudio da pokažem Partizanovac, a istovremeno sam kao igrač, kad su moja deca negde odrastala, igrao za Partizan. Tako da, tih godinu dana koje sam tada proveo u Partizanu, kada smo igrali Ligu šampiona, gotovo na kraju moje igračke karijere, negde moja deca u tom periodu možda počela i ona da navijaju za, iako su, da kažem, ženska deca, devojčice bile u to vreme, mislim da eto, počeli su navijati za Partizan. Nisu one sad, da kažem, neki ekstremni navijači, da nešto idu na utakmice. Išli su na utakmice kada sam bio ja igrač i kada sam bio trener, ali, kažem, pre svega u tom nekom periodu odrastanja one su počele da navijaju za Partizan. Pa nema tih uslova, mislim. Nema tih uslova. Mislim, navijač kao navijač ne može da menja stranku. Ne može da menja klub, u svakom slučaju to ne bi dolazilo uopšte obzir da ono što volim, da ne volim više. Pa vidite, ja kao što sam rekao nisam nešto previše opterećen ni da kažem tim navijanjem, ni nešto ekstremno jer sam bio profesionalac tokom svoje igračke karijere. Ja sam čak i kao klinac bio 2-3 puta i malo je falilo dođem u Crvenu zvezdu u juniorskom timu kada sam bio, da kažem, omladinski reprezentativac bivše Jugoslavije i imao sam poziv Crvene zvezde i 2-3 puta sam bio njihov gost na jednom turniru u Bregencu, sećam se, na jednom turniru ovde na Marakani koji je bio u to vreme vrlo poznati turnir Zvezda Vojvodina koji smo osvojili. Bili smo i ja, Vlada Jugović u to vreme i Vesko Mihajlović. Međutim, samo je od nas trojice Vlada Jugović je kasnije potpisao za Crvenu zvezdu, napravio karijeru kakvu je napravio i možda je sigurno jedan najtrofejniji srpski igrač u istoriji, jedno veliko ime ne samo u našem, nego i u evropskom i svjetskom fudbalu. I kažem, eto, Vesko je posle toga otišao na Kipar, napravio tamo veliku karijeru, a ja sam, i nisam došao u to vreme u jedan naš veliki klub, ali eto, na kraju karijere imao sam sreću da igram, da kažem, tih godinu dana u Partizanu, negde, praktično to je bilo neko ostvarenje neke velike želje da jednog dana igram u našem velikom klubu i uspjelo mi je tek u, da kažem, 34. i 35. godini, ali kažem, nikad nije kasno i stvarno je bilo fenomenalno tih godinu dana u Partizanu kada sam bio igrač, kada smo igrali Ligu šampiona. Lothar Matthäus je bio trener u to vreme i stvarno je bilo sve fenomenalno, ali eto, bila je to neka moja želja koja mi se na kraju karijere ispunila i možda, eto, mogao sam i ranije možda popisati za Crvenu zvezdu ili za Partizan, ali kažem, eto, ja navijam za Partizan od malena i da kažem, to je moj klub, ali ima jedan ogroman respekt prema Crvenoj zvezdi i mislim da je stvarno to, da kažem, zdravo rivalstvo, izuzetno lepa stvar i ne bi bilo dobro da ne postoji jedan ili drugi klub, jer ne bi bilo tog rivaliteta i ne bi bilo, da kažem, ovakvih derbija, utakmica koje svi volimo. I mislim da je šteta što, ako gledajući sada srpski fudbal, što nema još neki klub da se uključi u tu borbu, jer, nažalost, malo se po meni pretvorila ta neka viteška borba, možemo da kažemo, više u, ajde da kažemo, neke probleme koje srpski fudbal ne zaslužuje, jer mislim da i jedan i drugi klub, naši veliki klubovi trebaju da bude primjer u svakom pogledu. Pa navijači Partizana su slični navijačima Crvene zvezde. Sigurno u tom smislu da Crvena zvezda ima bolje navijače, veću grupu navijača, tako da kažem, misleći na same delije, ali gledajući ovako, prognozirajući na neki način da mislim da Zvezda može biti da ima i više navijača nego Partizan, ali navijači koji su stalno uz klub i stvarno kad dođu neke utakmice važne, napune stadion Rajko Mitić, da je ambijent fenomenalan, mislim da kada taj tip događaja fudbalskog se desi na stadionu,
navijanje se rijetko događa u celom svetu. Je to specifičan ambijent gdje sami navijači svojim bodrenjem stvore tu atmosferu da je jako lepo i doživjeti takvu atmosferu. Pa šta mislim? Mislim kao i Partizana, mnogo respektujem, da kažem, te ozbiljne ljubitelje fudbala koji vole fudbal, koji dolaze na stadion zbog fudbala. Mislim da praktično svi moraju da budu negdje u interesu fudbala. I fudbal je jedna igra koja zahtjeva jedan, pre svega, respekt. Morate poštovati protivnika, poštovati svoje, pre svega, da kažem, najveće rivale i pokušati pobediti, biti bolji na terenu. Mislim da stvarno publika je uvijek bila 12 igrač. Mislim da i Partizan i Crvena zvezda mogu da se pohvale jednom veoma dobrom publikom, možemo tako da kažemo. Ima tu, da kažem, tih nekih ekstremnih situacija koje nisu dobre po fudbalu. Mnogo puta smo kažnjeni zbog toga, ali ja mnogo respektujem, da kažem, prave navijače Crvene zvezde koji su mnogo toga doneli klubu, sigurno uz svoju podršku. Sjetim se mnogo puta i bio sam mnogo puta na utakmicama Crvene zvezde kada je stvarno bilo onako očaravajuće, možemo tako da kažemo, mnogo lepo, od te koreografije do svega, do podrške. Mislim da je mnogo teško realno igrati u Beogradu i kada igra, na primjer, Crvena zvezda kući ili kada igra Partizan. Mislim da je svakom protivniku teško kada je pun stadion, jer stvarno je ta podrška onako fantastična, može se reći. Pa sigurno da se radujem kada Zvezda pobedi. Ako je u pitanju takmičenje kao takmičenje, uvijek je dobro i za Zvezdu da pobeđuju, a da Partizan gubi. To je jedno rivalstvo, zdravo i dobro je imati u ovom našem fudbalu dva jaka rivala, kvalitetna kluba gdje se uvijek takmiče za prvo mjesto i to donosi kvalitet samog takmičenja, tako da je to realna slika našeg fudbala i naših dva kluba, tako da kažem. Pa ne, ja nisam toliko ekstreman. Ja volim da svi naši klubovi pobede, iskreno. Kad gledam te evropske utakmice, pre svega, meni je drago da naši klubovi pobeđuju, da popravimo taj neki utisak koji smo možda zadnje godine negdje izgubili. Mislim da je srpski fudbal i pre svega jugoslovenski pre toga bio mnogo poštovan, možemo da kažemo, u Evropi i u svijetu. Ja znam, jer sam mnogo godina živio u stranstvu i pričao sa mnogim mojim bivšim trenerima i sa igračima i stvarno su nas mnogo cenili. Negdje smo bili uvijek poznati kao evropski Brazilci i mislim da treba da nastavimo taj imidž. Meni je možda nekad žao što sada vidim mnogo stranaca u našim klubovima, ali i da ne dajemo šansu kao što je bilo nekada toliku šansu našim mladim igračima. Jer mislim da smo mi stvarno jedna talentovana nacija i ne treba imati strah pružiti priliku našoj deci. Ali, eto, kažem, u zadnje vrijeme pristupujemo negdje da i jedan i drugi klub imaju stvarno dosta stranaca. I mi koji sada, na primjer, radimo u reprezentaciji, nekad kad odemo na te utakmice možemo da gledamo 2 ili 3, da kažem, igrača koji mogu da budu kandidati za reprezentaciju, tako da se taj negdje stvarno krug opcija suzio, ali se nadam da će negdje u narednom periodu opet kao nekada naši momci dobijati mnogo više šansu nego što je to slučaj sada. Pa sigurno za Partizan, bez obzira što navijam za Crvenu zvezdu, što sam dete Crvene zvezde, tako da kažem, gledajući šire, dobro je za naš srpski fudbal da Partizan pobeđuje zbog samog koeficijenta u UEFA, tako da sad ćemo imati sljedeće godine jako veliku šansu da će dva kluba ići u Ligu šampiona, jedan direktno, jedan kroz kvalifikacije, tako da je jako važno da i Partizan kao i Crvena zvezda pobeđuju tim internacionalnim utakmicama. Pa za Zvezdu mislim da realno ono što sam rekao malo pre, ja nisam neko ko voli da ako nisam Zvezda, znaš da Zvezda izgubi. Mislim da je realno da naši klubovi prave dobre rezultate. Mislim da je to benefit za sve nas, kako igrače, trenere, sve ljude koji se bave fudbalom, a mislim da je stvarno fudbal negdje najpopularniji sport i kod nas. Iako i drugi naši sportovi zaslužuju, da kažem, jedan veliki respekt jer prave odlične rezultate, mislim da smo mi stvarno negdje da je fudbal neka, da kažem, danas je ozbiljna industrija, ozbiljan biznis, a istovremeno, da kažem, negdje najpopularnija sportska igra i ja vjerujem da će tako i biti u budućem. Mada, normalno, i drugi sportci stvarno rade mnogo za Srbiju i to treba poštovati na jedan onako najbolji mogući način. Pa Zvezda je jedna institucija. Zvezdu čine navijači, Zvezdu čine trofeji, Zvezdu čine također fudbaleri koji su prošli kroz Crvenu zvezdu, koji su ostavili traga u Crvenoj zvezdi. Tako da
da je to jedan velik klub, po meni najveći na ovim prostorima. I ne samo to, i gledajući navijače van zemlje, mislim da putujući na mnogim utakmicama vidim ljude koji navijaju Crvenu zvezdu. Tako da to je jedna institucija koja drži na neki način navijače stalno prisutne, da je trend navijački stalno postoji i meni je jako važno kad vidimo sad ovim utakmicama, da li ligaškim, da li internacionalnim, gledam klince, roditelji sa decom koji dođu da gledaju utakmice, što je jako pozitivno. Pa mislim da teško je opisati nešto zašto volite neki klub. Jednostavno odrastete s tim, s tom nekom ljubavlju koju osjetite kao mali, kao klinac i ja mislim da negde to samo kroz godine, ajde možemo da kažemo, može da bude onako jedna ljubav sve zanimljivija i zanimljivija. Ja sam imao tu sreću, kažem, eto da budem kao mali, da mi se posle kroz profesionalni moj put ostvari ta želja da budem i igrač Partizana i kasnije trener Partizana i mislim da je to negde onako jedan da kažem zanimljiv put bio u mojoj karijeri, u mom životu i ostvarili su neki moji snovi zato što sam uvijek, normalno svi mi koji se rodimo ovdje i koji živimo u Srbiji, imamo želju kada smo mladi, da kažem fudbaleri, da jednog dana igramo u jednom od naša dva najveća kluba. Ja sam imao želju da kažem da igram za Partizan, to mi se ostvarilo. Stvarno sam u tom pogledu, da kažem, onako baš ostvaren i ostvario sam sve što sam, da kažem, želeo u svojoj karijeri. I stvarno mi je bilo, pre svega kao igraču, tada odlično u Partizanu, mada se ne mogu ni žaliti i kao trener. Nismo imali tu sreću da pobedimo Augsburga i primili smo gol u zadnji minutu, ali sve se to, da kažem, sve je to fudbal, sve neke stvari koje se dešavaju. Ali opet kažem, negde sam sve ostvario što sam želeo i stvarno Partizanu želim sve najbolje. I drago mi je da eto neki moji prijatelji su opet na čelu Partizana i da im ide dobro. Mislim da je to izuzetno važno i za sam Partizana i za naš fudbal.